Postoje stvari koje ti promijene život na određen način, ali ne da to skužiš odmah i da osjetiš, nego jedno jutro ovako ko danas se probudiš i tek onda shvatiš da ne gledaš stvari na isti način. Kad sam u 10. mjesecu 2021. krenuo snimat, nisam imao nikakav plan poseban, nisam imao nekakvu strategiju, imao sam lonac kameru i znam nekakvu bolesnu potrebu da to snimim. Mislio sam možda će to nekom biti korisno, možda nekom neće biti korisno, uglavnom taj trenutak meni je to imalo smisla. A YouTube me naučio jednoj čudnoj stvari, naime da ne moraš znati gdje ideš da bi krenuo, naučio me strpljenju, znači naučio me da greška nije kraj i da ljudi ne traže savršenstvo. I da je potpuno ok ako ti nekaj zagori, ako nekaj nije savršeno, pa to je život. I onda su se počele događati stvari bez da sam planirao, naime od tog 10. mjeseca 21. pa do negdje početka ove 25. to jest ove prošle godine, skupio sam 8.500 tisuća pratitelja, imao skoro pola milijuna pregleda, što je meni u tom trenutku bilo van pameti, pa ljudi moji ko to gleda. I pazi sad, godinu dana kasnije, znači više od 22 tisuće pratitelja i preko 2,5 milijuna pregleda, što je meni još luđe, znači u ovoj jednoj godini više nego dupli rast, nevjerovatno. I sad iskreno nisu mene tu brojke promijenile, znači promijenilo me to što sam shvatio da više ne kuham sam, da ima puno vas koji zbilja probate ta jela, da se stvorila, ajmo reći, nekakva zajednica, tako da to je recimo jedan jako pozitivan učinak na mene. Znači iza svakog pregleda, iza svakog komentara stoji nekakva stvarna osoba koja zbilja to možda kuha doma i koja pogleda moj video nekakvog lika u kuhinji, nevjerovatno. Znači ja sam samo jedan običan lik koji prikazuje svoje kuhanje doma za obitelj, nije to ni savršeno, nije to ni šefovski, a ipak gledate. Naime, onaj dio koji me promijenio u 4 godine, ja sam razvio nekakve nove vještine. Kupio sam nekakvu novu opremu, ove kamere, kompjuter, znači počeo sam se baviti stvarima kojima prije nisam. Također razvio sam svoje kulinarske vještine, htio i ne htio, istraživajući malo kako bi prikazao neke stvari. Kamera me naučila svašta, ali vi ste me naučili da neke stvari imaju smisla i da se ovo isplati. Htio sam reći da nisam izgradio ja kanal, nego je kanal polako izgradio mene. I zato za kraj ove 2025. želim reći samo jedno, hvala što pratite, hvala što komentirate, hvala što ste tu. A u ovoj novoj godini vam želim da radite stvari koje imaju smisla, da se ne bojite krenuti, da ne čekate savršen trenutak, čak i ako ne znate kam idete. Stoga sretna vam nova godina ekipa, vidimo se u kuhinji na nekom drugom videu, ja ću probati ostati isti, neke stvari ću do duše probati promijeniti. U stvari radit ću ono kaj meni ima smisla. Toliko od mene, vidimo se neki drugi put. Aj buk!